Terus an Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyadda minhu ta'ahudan ala rakaatil fajr. Tidak pernah sholat sunnah yang paling dijaga oleh kanjeng Nabi ini, paling dijaga apa? Sholat sunnah, bukan duha, bukan witir, bukan apa, asyaddu ta'ahudan, paling dijogo, diwanti-wanti Mbak Nabi, ngewanti-wanti dikerjakan atau di safar, atau dalam riwayat yang lain disebutkan baik itu di rumah atau ketika perjalanan di luar kota, tidak pernah ditinggalin Nabi. Apa? Rakaatail fajr, 2 rakaat sebelum sholat subuh. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha. Ganjaran iku luwih bagus timbang dunya sak isine. Rakaatail fajr, 2 rakaat sebelum sholat fajar. Jadi gitu. Allah alam bisawab. Al-Fatihah.